Good morning. Ni wirigiro bwakwa ina asubuhi njema iri Jumatatu tariki 2 mweri wa February mwaka ni 2026 amu tugitania na mbere kuringa ime. Thank you very much no nduboko tudura witena batu ikinya gwa ikinya narua turitegera mantu igi kithomo kia oteana ubudi amu gutetheria mbeu mbithi kwirutira ngogi na njira ciao ningi guciokiria kiuchumi ibai ki muturire mbita wakabu mutharimi narua mugeni wetu ni mutaalamu wa kithomo kia TVET bwana Franklin Gitobu oranwe ore wa mukiria TTI na arungamirite department ya Mantegi Hospitality na Tourism. Bwana Gitobu, good morning. Good morning. Ore umwega? Mono. Hospitality na Tourism Department. Yes. Ni bibi na mbere kire department yu nenya okithithia introduction. Mbere mankeria muthikiria ka mutegeri wa Mero TV ritwa riakwa ni Franklin Gitobu jawe mwarimu wa Mukiria Technical skuru rere gwetana nkuma muno kirutani bwa utia mantu jara yendereaga arura kiri hospitality and tourism twitha tugitraina murito ethirari equipped omba gwitango giki department itikura o ithano kinya kiri hospitality industry non tuitubaritana mantu ja food production, food service, accommodation operations, irai na kinya front office, laundry operations na housekeeping. Na nkuruki muno tuibaitana mantu ja tourism. Kuri uratutegerete amu ni muciari na akienda kumenya nkiruki mantu yegie mukiria TTI amu nontu kuri na inyingi mwanya jwa mukiria na iungi niriko. Mukiria ni skuru rankomba kwera ndikuthikiria muciari muno na nkuruki tumbite gwithira tu simarketete orova na ara tutumaira ntu bagwitwa contact persons tutumaira clergy kinya chiefs vaire mwanya countrywide skuru yetu ete concentrate ki region imwaki twita ntere mwanya county cionthe na itumba gukinyanira ka gukinya ntumiri yetu kiri machibo mwanya tunisene nkuruki kinya website yetu iri active Facebook ugatuswa na ukundi otikiuri otishokerwa sure na ni Mukiria Technical Training Institute na rua tugitegera utaalamu bwaige kithomo kia obundi na otea mutegeri ukolwa gwitana mbere guthingatira kiri mitandao ya Kinandi twi live ugitiga kiuria giaku au bwana Gitobu importance bata ya TVET kithomo kia TVET baba inge aciari ni benda kumenya atiri mwana ndamuthania miangatene ya mukiria TTI akethira ari Anthony aega na akethira ari na uturo bwa ukabere bubwega nontu bwa aike mwana creative institutions Anthony universities na colleges. Arapomba kuga advantage certificate sireguru mono kurukia universities ntukuga university tina advantage but TVET arekinyetie thai turitana ngugi cio citanire na njara ciongwa o muntu guciandika na akombenya kwandika bangi no tino tumba gwitira ngugi utiro tumba gwita ngugi thai yura ku kali TVET mono tikira wije mono ni uraumba kuthithia na kira wije ikyo kuonanya antu baraba ingi bagitonya TVET bakanjira mbere beta kinya university kuongera mathomo jao na sorry nontu bakwithira ibakumba gwitanguge na njara ciao na nkuruki gutambia creativity na innovation kuntukunde na muritwa kana muyuthi akaithira akirukirite university na kuthiria course yake no TVET akaciamukira course ingi kenda mumbithia kuruta ngugi na njara ciawe kubwithira itaona kimonimoni self employment. TVET itira limit nyagwa twikawe na mianke ngana kaitha ingano kejira TVET gintu kira kia maana aro skill yo kaewa ugaitanwa no metumire gwitangu ciaku magita jonte na niko sireko mukiria TTI ithirite igiofa kana nireko kijana akithira akiamukira kenda amukwithira ari na skills no ntunde turiarire mantege gukiria vijana gukirukira umenyo bwo kwirutira ngogi na njara ciawe ari we mwene ara mukiria kira mpomba kuga itumbite gukinyaniria department kenda
ira tumbite kwithira tuna workshops cia kung'ana, training materials na equipment biro bia kung'ana, kinya ricio mwarimu na muritwa ni tuthithitio uria yumba kwithira utukwithira mwarimu omwe kiandu aritu excess kenda umba gukinyanira gutega uria bakuthithia ngugi na njara ciao twitegera nkuruki ki department cietu ka course ira twinacio twina course igwitwa computing and informatics hiyo ni ICT course, twina mechanical automotive engineering ira yo combine kinya welding and fabrication, twina department ya electrical engineering, electrical installation, electrical operator, repairs and maintenance, twina mechatronics emitambo ere kuthithia kinya three processing cia companies, tugether packaging ya roje kuma kureta chuba gupack roje gwikila seal gwikila label tukubaritana beyond the programming ya mitambo yao. Twina department ya agriculture ambayo tukuthithia agricultural extension level 4, 5 and 6. Nkauga level 4, 5 and 6 ni utegemea grade ire no tugakinya kereza imbi kwendeka. Twina department ya cosmetology and beauty therapy ya dressing, lakini thaiji turame combine ire twimita cosmetology kenda witano kuthithia mantu ja mitundu kinya jangi jo urembo withiro itaniri jonde jagwate kenda umara wisasa kabisa groundini. Department yengi ni hospitality era mbithara ndiku ntethaira ndi deputy HOD okirio ira tugwitana mantu ja food production service, accommodation, laundry operations, front office na nkuruki kinya mantu ja tourism. Twenenge gwitwa fashion and design obundi bwangu thai tugwitana obundi buri iguru muno na kiri workshops cietu tura mbere twakinya machine cia gatanka thai kwinya ki switch igeta swa mantu ja change na technology. Ingi twina business department ira tugwitana banking and finance, tugwitana secretarial, tugwitana social work and supply chain. Department ingi ira nene kabisa nderia ni building and civil. With kekere building ni our center of excellence. Ire gwatene kuma plumbing, egeta masonry, egeta land survey na kinya civil engineering na building technology. Iso department cietu cionde ira twina cio mukiriare. Sure. Na ukigweta mantu ya agriculture extension au kwina 4 na 5. Yes, level 4, level 5 4 and na 6. Level 4, 5 na 6. Kwa kumaanisha kwina qualifications ira muritwa bati kwithira nacio kenda mba kwithira agita na mbere na kithomo otaki ngenda arire mantu ya qualifications ningi ugitariria courses mwanya ira muyuthi ura aitite na mbere gututhingatira akiumba kwithira agi itonya mukiria TTI kenda ithira ari na umenyo bura na skills cia gwicitithia na mbere kimutorire. Thank you. Kiri qualification iri kwenda kara ndoga level 4 imaanisha artisan level. Ira muritwa kuthoma mwanka jumo those are 2 modules I get attachment as far as ND minus with eguru na kuthithia level 4 hiyo ni artisan level. Level 5 is certificate level ira kuthithia 4 modules and a deep lane with eguru. Level 6 ni diploma level ira kwithira kithoma 4 modules ageta training agacoka kairi 3 modules ageta attachment ya muthia ageta wiswera ngugi ome. Kwa unandiki level 4 irienda D minus gwita iguru, level 5 deep lane gwita iguru, level 6 eu diploma level irienda C minus and above. Na kiri other departments kwina mwanya kana mwanya bobu kuonekana kimantu ya agriculture mantigi qualification kithia ni computer and informatics. Yes. Kwina ka umwanya kithia ID kwi no tonya artisan kithia ni no tonya certificate diploma na kadhalika. Kiri courses na departments uragu karikire our TVET institutions cluster tutetaga mono kira tukuthithia thairi twa curriculum modularization ira tugwitana mantu jara ja ku align industrial needs ti mono mantu jara ja tugethera muntu ethithe plumbing na gwita kuritana mathabu excess ateta gutumira mathabu jara ja combined yara ore mathabu cho gutara materials ja kuthima bira kwenda antu bara kwenda jara ga apply kingugira yongwa kuna ndi mantu jara ja cluster mono ja tina unde negative twetege mbi muntu amba kuthithe na kira gi ku align na kira go train. Sure. To each according to their abilities.
Yes. Ibu Biblia yugete kana igure theru mathayo preach according to his abilities. Mantu ya registration. Yes. Nonto ogutariria courses mwanya mantu ya megatronics. Yes, mechatronics. Mechatronics, mantu ya food processing, na computer and informatics. Ni bibi ongwa. No kirito demystify. Iyo mantu ya computer informatics tuko train ya ritobe twara ura mantu ya install CCTV cameras. Tuko baritana mantu ya computer programming, tuko baritana mantu ya computer repairs na nkoro kimonya gutumira inya kurithia graphics batumira computers na inya gutumira computer in advanced way nkurukia uraba mtu akawenda gutumira ororithite packages zake. Yes. Na mushiari nyambere tutonya mantu yabura application na registration ibati kuthithwa mushiari enda kumenya atiri marketability ya the courses that Mukiria offers. Kenda ithira akithira that worry ati mwana okwa ageta athome indi atiumba kwithira akiona ngugi kana achukiria kibaisha bwana gitomo. Mushiari athibati ko makau kabisa atuere mwana ara tuena program egwetwa dual training ethire twe train ari tokiume giki kiu kingi twabatonye kidogo kiri industry tuka expose kabisa ki industrial partners kona ndio twe ba train within this time alafu time wengi tukabayana na ala bayethira ben experience ona ari no bakuonera ngugi unyambere bathiria bamwe bayethira ben ngugi no over the weekends holidays bara bengi bayethira ben ngugi ne ko muziari akigwe no gwa twina program yo dual training ire gutuma kuba umagaria kuba kunura nkurukin na kuba gwathania na industrial partners beto. Ndigoro ni Kenya kana inya omia ndigoro ya Kenya sponsorship kana scholarship ya so far ira turikitie ire ryo Kenya ni oturithitie mono lakini baraba ingi kumaira ngugi uca gwita ome nito ba connecta na para agent bara bangi do tika turatonya deep but ni otweterete mantu pole sure kintu kingi kithira kiri kiabata mushiari na inya murito kumenya ni mantu yeye welfare ya muritwa. Everything begins with a student. And onto inya department yeku ya hospitality and tourism kiabata ni muritora kwa mukira skills ira ninge kwithira ari antu ara ai comfortable. Welfare ya muritwa, accommodation ya muritwa, mushiari baba ingi baiga kuobwa nonto bwa mwana wiko tiro kana kuringo lukumba manto yeye accommodation nuketu wethirite kurina a lot of reports siana ukwa ba cukuru kwa tuika thimo iringwiro mushiari kwa nini liape nini na nini talking about welfare and also accommodation ya ana kenda mushiari kuna ande yes nkoro ni maririte urakuri ara mukiria mbere ya mamuri twakije twithira twanjairia mantu kumanya kikosira kuthira kendethere comfortable part ya welfare twina office ya career and guidance ile active muno pathinga taira murito kira kiendete kumuritana ore omena market ye kari uromba yani kosira omba kuririte na mantu jari endete twanjairia ukiri career and guidance ethere comfortable aki kikosira kuthithia kenge watwika muritore kwigintomba kumira kyombo musumbura twina office very strong ya guidance and counseling ile partnership na office ya Dean's office. Dean's office ni thinga taira kuma ya ujon the welfare muritwa kuma kweja kukarakira sine uria gukaraome na nyakinya na ara kumama kire gwatu tupatinete na few people wherever na hostile zone na ituthinga taira muno ora ritobeto bokara nare na inya security tutumaira kinya our chief around there the community twithinga ta ora bokarenya na uome rira tutakwe nabo ko welfare muritona ara gwetu ni first priority kinyayo nonto tutukwenda mtu ajaurira gwetu tunenkeretwe abati gukinya kegwa thiza home away from home comfortable and asiari bangi jo jabaratigitenja no karawega na kuthoma bwega na ategusumbuka na bara bena challenges
irango kwenda gwitika skuru baja wa kibaruga over the weekend murito ati kugonga bakuga ni mainama leo mainama lunch sasa tutika area the most needy to shughulika nyethera ni after classes bakethera bakiaja bakagwe kidogo gako bomba gwikaria na gantu kanini muko kinya weekend para bakwenda kibaruga kidogo ibasuja irora bamba kuthithia ndene skuru kana ome skuru welfare mukiria 100% guaranteed kwithira gwike murito. Okay, welfare ya murito iri assured 100%. Tutegere mantu nandi ya application na admission ya aritwa. Ikwithira for example kwe muciari ambirite ati antegweta that institution airirwe registration ningirigere wita cukuru gutuga kwina Indian changes nkenda on demystify the whole process ya application na admission na bunitia murito abati kwithira ke register kenda inya muyuthi aikwa well guided manto ya application kire mukiria technical na no muciari aikwa ai comfortable in terms of no gumenwe murio yo yegoro ke manda kanyamu mam ara gwetu tikintu twitha na Indian charges nyabaruga yetu admission jeje nkamatite ithaire kuonetie everything patamu bati kuria mbio nyoga te ngakuonia yo baadaye ni ukuonia kila kitu utina Indian charges mwanka kila twikirite ni minimum entry fee ira tutikaire musiari anjiria ni okenda tikanjiria murigo jweguru na ubakuga mantu ja kuthoma bara paingi bera bakuthoma utheri lakini kuthoma utheri tenda gutumira rieto riu nonto ilireta thina baadaye tutumaira musiari tutikairia jana minimum fee tathai bari jana 10,500 eu narite kigerio gia tamu eu na narite admission fee yetu ithare ngiri ithatu akarire exam tamu eu external exam ya SIDAC 7,500 kwa ni 10,500 na ndi ura gukara kenda bange babera ni utheri batu tutibera ni utheri kuri gintu gitawa help tubatethairia kujuriria o aria skuru ndene otikio tubareagia tukaba place kile COOPS registration kile COOPS aria ni batethairia kuewa capitation government mai kuotari maitajana mwanka na ora gukarana ndi boyuririte nitegemeaga murito situation yewe nja kariata thirikari nitagaira kethera murito atena aciari bonde akaewa mbese nyingi nkurukio mtura we na muciari omwe kethera murito na muciari disabled no mbese gwitai kethera ekara inyana ati muntu no mwategemeete bena avenues ira batega kuringana na family no ntukaya na details ya family agekiretheri ni the needy less needy most needy intojabu kuringana na ore ategera yes na the process kana ni mtu mbikia kwithira aki apply ni through mitandao kinande kana ni wikinyithia obicine ora kuri gwikinyithia gwetu no yoga uka apply ukaewa baruga kana inyoga tonya ki website ya mukiria website ya mukiria reactive every ukandika ki mukiria technical training institute inyoga yetakiri Facebook ugetakiri TikTok ukona details yetu na uromba ku apply tuli active neri ugacokerwe biuria o au tugiariria mantu ya muciari kana muyuthi wikinyithia obicine na kauria mukiri na ire mukiria igategatika ikwita na kariene area along Meru Nairobi highway 150 meters kuma Kimini highway kwa unandio kuruka kariene guntu gugwitwa Mariara on your left witita Meru on your right witita Nairobi inyano kuona skuru ora kuringana na ora gukura no kuona structures yayo injerene kwa une awiri guntu safe guntu secure nyawo rutero skuru twina gwachibu twina askari bakaraga on balaba post yao and security area ere sawa kabisa security iko tight you actually ni part of welfare ya murito yes. Na ntu inya yu ni ka muciani ka kunkoro imarire no ntu na kumenya nande mwana indare ne injega dai kinyogoro be kiri street right olva ogoro ba ukarara iburare mwankanya tha ithatu tha igiri anusu bakithoma betaga mahange ki gitume lab twithatu na gitume lab ya computers more than 120 bedara betikirwe connect kire internet free bagatumira
au angine library mwanka thaijira nusu thoma into byao pole pole na bangi baithaia online jobs kiri Jitume Lab andi kumira uti security ili tight na security light ci now ko gutina thina kabisa area au ni area secure na muciari abati kwigwanganiri sure kwi gintu kingi aciari borakia muno na rira bamenyere nwijite barenda kumenya atiri no kumenya kwishukuru mwana ita gwatuika aitumirirwa ireta wa thiore kumenya mantu ya TVET kainge ni mantu ya skills skill based na kwithira practice nyingi muciari I concerned ukware mantu structures mantu ya practicals enkenda demystify kana gutariria kenda muciari aidira na muyuthi aidira kimenya ndeta mukiria ndita ati kirasine ngandika maukune ngatura yo yangi ngeta kumenyera ombe. I think it's a fair question. You fair kabisa. Nonto onyankondo wirongo etira ura mwanjirio modularized curriculum na modularized curriculum na gisunkuni it's a curriculum which is aligned with the industrial needs based on hands-on job and practical based training. Kuna ndi mulitwake yenya module engukwera module 1 module 2 inyadi ori otino wagutanenyo ni 100% practical 100% practical ukethera gintu kira omba kuthithio thiori ja kuma module 3 akathithio 30% 70% i practical ara ni hands-on job throughout nyoga kinya kibataga mulito atonya workshop ataga gintu gya kuthitha inya ari wenka kuthithia practice batikirito kuthithia practice as far as very guided very supervised ara intobitire ne nyabya training kabisa na ari mutu na baba kungana be qualified kumanto ja hands-on mostly wewe witwa modularized curriculum it's about practicals practicals sure obviously muritwa nwe the beginning and the head kiri mantegie kithomo indinya muciari na ya wautu na nukumenya nandi kanyamu kwibura katimu ukone funding options cia muciari akethira ma atiwikwa kamuko kwa yuri kuringa kionde ku ide ngiri cionde ku kwina options ira bikia na umetuchita lipa mdogo no kwata like kidogo akubura akikelwa aidira akimilekelia kana strictly cionde oremo cionde oremo orako kare to partner na some NGOs para ba support a lot of students era gwetu tutika area ina basara CMCs basara CMPs cia county government akinyenya bara bote the ritonisa muciari tuga rere jana minimum fee ere 10,500 ibingi na yake kao unyona ngirigiri 1,500 pole pole lakini muciari akaja kuthingatira murito wako atuika na kujuriria help na COOPS ekinile na kathingatira every process utemandu jare mambe asija ingi gitenye access ukethera murito ethira certificate level akethera en access nyengiri 20 akendelea diploma level pakathingatira wega au ni ori mwabaringa wachenga bakerwa ni udere kini tutheri ni ntobi bati kujurirwa competition na help kainya ona basari akareta akiongaira pole pole ikieto mtugwitikiria minimum entry fee at 10,500 minimum yana ndio tumba kugawe na nusu ya minimum na hiyo minimum ya kombera na ndio na half ya minimum kairi minimum ni omudiajwe kenda muritu ethere comfortable tamu na liete kigerio na si admission fees yes fair enough Google geta COOPS yes COOPS how does that work kirimantia placement gutigira ritwa ni like modality ya placement ya COOPS ya placement watu ida yetu tumaira mostly toka login na KCSE index number KCP niyo password na mwankajora thithire KCSE alafu nandi tukaira details ya muciari aria nandi nara kwa COOPS babeta gutaka muciari situation ya njeu ikariata kwa tukai murito kweri akethera na death certificate cia ciari bawe ika uploaded ni ara makora mtu uyu ni vulnerable
kuna ndi competition yawe kethira ri guru nkurukia bo bangira mostly barabe vana labo mbona bakiwa more than 40,000 orimwe iu itirathira na murito akathoma comfortably tiga keja kerwa na ukio theri akarega gujuriria bibuka akarega uthingata au na ndene othe na ijaira lakini tumeka sure tukuthithia follow up na murito onde tukabojuririo wara ndene help to abatetheria twingwa tutikurigia tubaritharia kuma 5:30 mwanka thaa igiri cia utuku gutiga wa trainers bo batetherio or trainers 10 to 15 tusithana iria kiumia gionthe tuka make sure murito wonde na gwa fund kwithira hari skuru na skuru ni kwamba korani bila stress na material za training ikethiririo throughout. Mbere tutaririe mantu intake kwi murito atuthikirite na akienda gwikwa from experts view mantu yigie TVET education consider gwitonya kire TVET. You advise to the young people mantu yigie kithomo kia ubundi atmukiria TTI. Advice ura mpomba kwera muritoro ta join taiji agetera muno gukaranja muno no tutithina kwanjiria no tukuringana na change ire ero ura mandu ya guchange ontuko ngugia gusitira njara wengo ni wangu the best no tungugi tumba kuthithio no wita ngugia ku no mbe kwandikana no wita ngugi part time tirazima wita ngugi ne kumaro kiri mwankogoro no withira we neji ya course yaku no kirira ya mantu jangi kundi advice nya muritore orenja neje ukanjiria gintu githira kina thina kwanje ukerwa anga course ni frandita na njumukiria tugwitane gutuma gataro tisinki utuma gataro otisink. Okay, na intake ni temitaratara yenu iri ni Mei, ni September, ni December, ni January. Intake cietu ni ithatu twithaa twina January intake twithaa twina May intake twithaa twina September intake kuna ni tujukanagia maita jathatu mwanka January, May, September. Yes. Na murito akienda kumenya the dates ile kire mitandao kinande kana website. The dates ile mitandao nyabara bakwenda goya May tu report ntariki nya May. Calendar of event that when orente September no tugasokera ara ntariki ithano mwanka 10 tunta confirm exact date lakini May kuma ntariki nya mweri jwa 5. Yes. Na mwaka jobo na the third graduation. Yes. Ni mweri jo tariki 6 mweri jo tariki 6 Jumaa iji ya kiumia giki. Yes. Tell us more about graduation yetu. Graduation iji yetu tumeterete muno tumebangeni muno kenyari tobetu tukuboria bombe kure at least gown fee tukubo encourage banyanyia fee balance kende nyawa yao wana certificate yaku na watu iko tumba kurikia sionde ejo graduate iwengi ukirika ya pole pole kuna ndeja kuma tariki 3 ja roju tukanjiria kuissue gowns tukanjiria kuba gowns kuma ke departmental levels tukaba gown tariki 3 inya tariki 5 bejeriaso tariki 6 tukiado wekenene kila tuina wa chief guest PS TVET Dr. Moria akiado kigeda ginene imono kibangeni. All right. Na of course aritwa bagin graduate lazima wethire bae wetaireta industrial attachment. Yes. Kana field attachment. Yes. No kumenya kainge ni there gumu kwa mwanafunzi gucionera a place to attach. Ni butethairia muritwa kwithira akia attached somewhere non to boy industrial attachment with the practice by graduation. The newe tigo exist ara mukiria. Iyo thina twathirire kabisa twethira twina industrial partners. Niko kugwa twithire gintu gikutwa dual training. At least thoma this time inyethere murito na kwenda gwita go train over the holiday. Na we no ba gwita bakonera ngugi bakona attachment. Ko twithira twiji department ije bakethiria no tumba kuringira twina baba urenda bangana tukuririsire tukamuritwa kavewe insurance na tukamulilisi ageta kiri industry kwa trend ko tutena thina kabisa attachment non tutwena enough industrial partners. Sure. Na
kwi gintu tutagwetanagia bata na inya tukigweta mantu ya the third graduation iri tariki 6 mweri June, of course ni kumaanisha muritwa akuthiria the duration ya course. Tutategera duration ya courses ekenda muyuthi kana inya muciari ethira kimenya egethia ni computer and informatics. Module fulani they take how long, ewinge they take how long, kana kethira mtu no abwithie two courses concurrently au ngwenda ndina mantu ndina nyonta ya kumenya mantu ya computer na ndina nyonta ya kumenya mantu ya hospitality. Can you combine courses, duration na modality ya murito kuibangania mantu ya duration na pia kethia no combine courses akabwithia kuringana na combine course mukiria ni ISO certified, KEBS certified na twendete kuthingata standard iri batere ku combine ukaraja gucamukia mtu kutiga kathithia imwe kwemwe arikia jo no athithia ngi karikia level jo na next level non to level ukaja kurikia either level 4 wakuruka no ita level 5 o kuruka level 5 uthithitie no ita level 6 lakini kuthithia amwe itwenda mtu nya twamurekia ethire akimenya imbia tete kuthithia inya twaregeria mtu ura kire industry akonekana na itani mando jara jabati na ene experience ye kungana inya bado iskuru arari ko wijire ori mwe kwitha kwina inya kidogo tiga timanyi mechanism iri gunontu bari engaged almost the whole week, almost the whole day on those practicals kuna ndi kuthithia ijire ori mwe kwina inya kidogo tricky na itukwenda bathu diuto letu no mwanka turekarie na alito betu no mwanka bume ara besa sawa tiwita mtu nyomo irambikira kamera ati umenyora gwikira ngare kwa mara batu kweja na confidence ya merugura kuthithia ngare kwa cietera kethiri nyomba kuthimera ori mwe nontu na kuthithia manto jo practically every day tikuga tha indenda kurikangia building bitange automotive tukuona ati concentrate lakini akarikia mwemwe no athithie wingi karikia level level 4 na etele level 5 no gukumbura ya mandu ya course duration eu level 4 mwanka murito kuthiria amwe na attachment ni mwanka yumwe eu ni atsan ingi level 5 certificate level less than 2 years ingi level 6 diploma 2.5 years amwe na attachment kuna ndi murito level 4 akaja kuja akathoma module 1 module 2 at industry ethira gukuruka no level 5 no level 5 akathoma module 1 2 3 4 at industry ethira akurikia level 6 yoba kuja module 1 to 4 bageta industry bagasoka kairi 3 other modules bageta industry rajaire diploma ne bagwita attachment maitajaire lakini bau bangi ni rimwe so in 3 years yes mtu anaendelea kudhiria either in diploma yes okay less than 3 years modularized 2.5 modularized 2.5 yes wow ni at least short time mtu kithia akibangania kwamukira courses iyo muciari miana ndi no kumenya mandativate atetwire kuma kaumo kuma 1989 ratambire mutaratara yuyu wa 844 kwithirite kuri na mantu ya oma primary ogeta secondary wite ira bantu bawa campo mavijana millennials bawa campo na wengi akithia form 4 baenda ni na nini ku ashari baba ingi batithirite baki embrace kithomo kia TVET baba inge ekurunya bari kundine kwate konda kuwa mwana na araitire TVET nkenda at least o wariria muciari au na at least withira nondo paradigm ne dirite ina ira shifting wariria mantu yo nondo nande personally leona imando agro kinigita reinire gita ya self employment and mantu na kurutira ngoge na njara cia mtu wengwa inde we ori expert matara yaku ke wazazi TVET itangira na arua
anto abatwire batije 2024 it celebrate 100 years of Tibet. Tibet yanjiririe 1924 kuna nini 3th century emwe na inaingana no miaka egana 1924 1924 102 now 102 na ndi nanto batwire batije nanto batwire batije na watwika gutuba bacuma iria yonte tukumira kubera umuhimu wa Tibet nyo gatega ya Meru County ne other reading county re na Tibet 10 kire nene counties wingi 47 otinge ne 10 thai Meru County tuna 10 na tune nya polytechnics ira sina hao nyuma ko imanto janjiririe kitambo atutari tukujetikiria ija wogo wajitu karega gwetikiria no wajitu nya ndawe ritotethia kuna nda turetikiririe ndawa yetu Tibet ikyo kona tuiciona thai na isitwire mukiri jo twire agu igita lakini mtu ariona jajo rojo janjiririe 2020 nontu tung'ang'ene twanjirie kwariria ntubanjirie kwera wembi Tibet muciari ure wina mwana na ari anturene kira mpomba kumwira aga kira mwana yete Tibet thaiji inyo thithitie diploma ogeto kongera degree nonge akaruma kuma director ageta kampo agathithia degree employer bugeta kira interview akanjiria nojo wanjirite diploma eta degree no nturi angu ora theory ntukuga kampo theory no tino nkwenda gutwika gutebui lakini Tibet ina advantage ora anjirite na aja nkuruki anjirite na rego no ntuno aja kethira anjite je tugweta modularized curriculum tuge nandi tuge mwana wa civil engineering ponde baranjiria unit the same one level 3 level 4 level 5 level 6 watwike kwenda musingi ponde baranjiria au urajo thimawa imbie bati urenda mabundi jangana baranjiria akikinya na ale akinya managerial skills akethereje kuma kintu kyonde kuma nthiguru mwankeguru ko muciari ure una mwana anja na murete Tibet nyawombite na njirio no yetena chabaingi bareja gwetu bakanjiria diploma yo bagweta bakathithia degree no ntu barenda something with skills hands-on skills sure nande amu mutata ijore kiti ko chinchia to white for lakini ngwetikia by 2027 tuthida tuna KCSE enge yes kwegintu kiwito CBET yes competence based training yes era runguru mutaratara jojo mwero yo kithomo kya CBE acheri bedite bakudio shire bibinge mantigi mutaratara jojo of course yo tanambere kuringo murashi kenda jwagira na tuka ina quality kire murito ningi gotina ngarama kire mushiari the place of Tibet igitonyana na no tunande nithiritie 1 years lakini ke 2 years nande simbi ya tonya no kona nitia no tunande nya inge curriculum based in amanta training nitanande Tibet institution biotonyana na mutarata jojo mwero kwirire gwetwa modularized curriculum CBET bado twanjiririe intake ya September 2023 tika tweterete kwanjiria kago pilot itwanjiritie na twa streamline na to improve curriculum mwanka thai twege cycle 3 means kila kitu na ndio kwa modularized atwalainite what urat bila tobati gwitana industrial needs na ngugire kwa line CBET na araba kuthoma kumana ke grade 10 bajitau na inyana au junior schools bado twalainite tayari twanjiririe September 2023 kwa hiyo tayari kabisa competence based education and training yes and training na sheria no kananya bibi chenjetie modularized merito ruma igoro bibi chenjetie kuringa twalainite kuringana na nindi aba ubejite na nindi industry na kira muri twabati kumenya no ora kedre competent dai turuge competent nonto utemando jara toga ngao wata distinction b dai nanga a minus dai je bakuga
but tuwe na mastery, tuwe na proficient, tuwe na competent, not yet competent. Jau tuanjirire na tuwa streamline na curriculum twarikania ni. Ndai career path. Ringi kwa pathway A, pathway B, chuonde tuwe tayari. Kenda mwana nwethira. So, ki mutarata uyu mweru ya CBE, mwana athiria grade 10, 11, mwaka 12. Yes. Irio na ndia atonya activate. Akeja na ugwetu, akabanga ayukera ini iriku na ndenwe. Kuringana na ari thaiji, ayukera ini iriku. Na we are ready for that. Imandu janjirire kubango kitambo. We are very ready. Very ready. Ni mutaratara juju mweru. Na kwi mutaratara ugi funding. Funding model ni jenjitia. Moni yaku ye funding model na aritwa ba mokeria. Ni te ba kufainika ukiro kira. Yuthirite bamwe ba kionania kuria kungando kwao. Indi ngenda ikwa moni yaku ye funding. Kuringana na oni. Kire muritora we na evidence ya kuonania na bati ku fund kuringana na situation ya family yawe. Ba kuona funding bwega. Kuringana bara mpumbita kwa andu ningwa baradirite nabo nonto kethera murito tuge ate na ciari beko kabeko akaleta the support document na kumba kwa funding yenjaga tuge murito na dai mwanka thirikari netikiriri nyamandu ga single parent kwina form ya kujazwa single parent jana kuona mbesa nkurukia bo bangi oni kuringana oni uro kuvuga mantu ja funding ya tikugotigoro tikuringatira bira abatugwikira a support document kenda amba kwa funded. Sure. Yes. Okay, na tukere mantu ya funding. Mukiribo kuona capitation, kwa nongu kwa capitation ite kuoneka. Ni capitation isieja. Isieja kuringana na egita na nya tuga igasererwa. Tika iteja buru, lakini isieja. Nyagwa tuga itugo ja kitambo. Si isieja. Manya utumba ngokunde sai nuswe kombe. Ngokunde giyurito sai onde. Ko nandi the figures is so na mwanya tika iteja. Okay, inya to ke thirikeria kwi mantu yatekugwetwa na nukona jareja gitumi mantigie mukeria atiti ai na kithomo activate ni jare ko yao mantu jareja yatekugwetwa kere mukeria ampenda kwera antu mukeria is among the best institutions iro batigwitikia mwana okwara aurora nonto kuringana na utongeria burabwe mukiria thaiji I like the leadership nonto mukiria yugukuro atongeria betu batikirite nyamwirire kuingira mtu maoni jawe bakuthikiria kila mtu kintu gikubwira boga implement mukiria ina mantu mwanya mono uga propose yake kintu kinyari toka student leaders paka ita proposal urija kwithira ni kwa implemented kiu gyo tutethia ara turita ngugija teamwork turakirite karo the family na utongeria bwetu bo support maoni jara jomba gutethia mukiria na community na ritobetu bomba ukarabwega au no mpombo gura mukiria is the best utimu compare ni wingi kabisa. Ugambi bwako kirembe wa imbethe ugambi bwako kirembe wa imbethe ndibereje na ya turi tubonenkeria kira twiji tubu train nonto gatuniaga ikunenkanirwa. Yes. Ikajua. Iko katuniaga. Kabisa. Kibero. Na kenda nande uruto gambi bwaku bwa muthia inya gitariria mantu yegie mukiria Technical and Training Institute. Ugambi bwako kire mukiria ampumba kuwira mutegeri wetu kamuthikiria wetu buru wigwa mukiria Technical Institute watuka igintu kuigwo tinganiri ikyo twi tayari kurwa na gucokia na batu turi arakenda tutethia tutumira antu into bingi mwanya tutethia turi ara gutethia ikyo tutumira twithira turi ara na weja naro na mukiria wigwa kuri ngo confirm mantu jara nkuga workshops yetu siri open twithira twina antu bagwita ngugi case muti ari akwenda gu confirm na aretete mwana jari ongwe jo ni mbitu kurithia nontu ngwitikia thai kuri into bimwe twina bi institution imwe itakinyaniria ogata jakora ndi survey mukiria na aro atura twathima miunda Ameriki thai twetumira RTK real time kinetics kuthima tuna light distance mundo ojo thima orungia au na machine yaku no kharikia thai ugatakirija automotive
wiring ya ngari twithithiria kibundi kari ngari yongo complete watwika na aja gukwa moka meina nange ukuthithiria weta building na ara uria center of excellence twithithie nyaka process na ara recycle plastics tukaungania muthanga kila kitu gikejania arigo bikejania au ukijaja workshop ya hospitality ukatonya ona ja 5 hotel uri turiongere ntuko muone oni aciari bara batakinya nau tuboni inyora ukari kabisa no training ikendera amu ara gutinkanja mwana ageja guthoma na umena gintu kira kibatere. Okay, thank you. Amu twakuringira tariki 6 mweri jojo ijere February 2026. Thank you very much. Amu nguikwa mantu ya chinjetia enonto nande mitandaoni ya kinande mantu ya kinande na oritani ni bwa kinande tene twathima amerige indi nande nguiko na iraita wa light iletwa real time kinetics. Yes. Kawende ngogaikira antwana katasaidia bali. Thank sana bana Franklin Gitobu nonto bwa gotulongira ningi gototariri mantu yige ukiria mbe mbethe gukirukira kwegwa ningi kwa trend mantu yige kwirutira ngogi na njara ciao gukirukira Mukiria Technical and Training Institute ni bwega nonto bwa kanya gaku ni bwega nonto bwa mataro yaku ya kitaalamu. Mbere Mutegeri, thank you very much. Nonto boto ngatera kiri mitandao ya kinande Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru TV Kenya, bita wa Kabwe Mutharimi kwendere tukwenjega.